bagundi bano dino companies ochindi bulungi nze kyendi kwenda bano bave mu mbozi eno baboneke nti ekintu ekyechuma bakitakwa amaani sukali tutandika okunwanga sukali bamukubira mu bantu baifaba wano tikikwire mu kukubyange yowenarem kuba kuolo mube mulina ebiwunduke mukoba ndi twa studying obuzibu bwaife envuba emigo kunanda nebikado nekyaba losing sana mbuso timwire mu kuluzinga tikida tukubya because saa eno tulikwogera olulimi lutya lulala noliwa olulala olusoka olulala olusoka nti bano abayirenga bakoba nti government edunuma wa madivan if madivan twamulekwire ayogere n'abalimi no babayirenga bakoba so twalakwire madivan ayogere n'abalimi bayikizaga you have proved it to muli naye era kyova olibona ife tituli kulobera bantu bano abali kubanga omuntu bokuba otijja atunda bikado byange government ekali kuvayo kuba nti isa tulage tukaka abantu okutwala bikado omusada alina loan aina abana basomesa government omulinge adibe n'ebintu bye because president ni cabinet balina kuba ba chief marketeer process y'okwengejinga abakulembeza ab'ebikado abali ab'ebikado era ekibaye kidwisizamu lwakuba nti cabinet yo nayo nekyankwanzi ayibali vayo tomorrow baire mu offices okutandika ni mande ze cabinet n'ekimu kucho kyenda kwogera ayinga ekimu kucho ku cabinet ku mande n'ekintu ekyebikado nze nendo okubera mwami kundi ndikwenda ndire joli mwami funa pino ndebe dona mwami dikusoka munaba ndize joli abebikado bano over time babe any issues 2020 2019 2 years to election waliwo muliro munjino ekikado kyafuka ekikado bakuba meza in fact 2019 omuliro gwali mungi twengera mu covid 2000 gunawe wera twali mu covid embera yali mbinderere era bakuba ino meza ekyawaliza mwai 7 conducting a meeting mu Bugembe stadium okwogera kweri abalimi b'ebikado mu byo byayogera kati buti njaba n'ekyuma ku solutions kubye bizibu bino waliwo kuku niba nakigwanizi aba benefiting amudiro yo kutwala ebikado atiyaka abali wobona waliwo plan eyo era a section of a few individuals bakomba wala mu kintu ekyo I want to be very clear a section of few individuals bakomba wala mudiro yatyaka era bafoli bonandi kuba nti kiri sustainable mubuziza mugana ngono isa mubuziza kisoga kyene nga mugana wange kubanga batawe embere yo kutwala ebikado atyaka kilomita babimeka yali sustainable eyo nkobye bya eri abafunamu ekisoka kyene before nganka alikwera byakene ndokoba kyafa bufe nali ndi kwogera ku ni mikwano jange jindi oundi wa South Sudan oundi wa Somalia nabakwanti bati wa South Sudan yali ali mu government nakwanti kwati mutyama wansi entaludi no editawa you are even failing to invest kwa yali kunkubati we can't invest in Juba ayenga is a general namkoba nti kwati mutyama wansi ni mwikizaganya yakoba ati odinge entalo abantu badifunamu buli entalo buli badiriwo there is illicit trade send tubasobola the tracking ate interest banning ekyo nenda akitako a minute situation eyebikado bano baganda baife ba isa bano omuntu wa wansi mwene bikado ayinzoba ngatali ifunamu aye ngentalo edibawo bano bana ifa bali ku executive bayinzoba bafunamu I'm just saying olikutebereza ndikutebereza tenda kuba sisa ndimbona ali kyuso omutwe aidatu kobera ekyo nga nkivuireku Uganda NRM bwe yaida baleta nti prices is determined by forces of demand and supply. At the same time tuina katero ya oligopoly mu kibinja kya ebikado oligopoly nawo wofuna abantu abatono katukobe nga batano oba 10 ba controllinga systems je bakola mu emirimu jaibwe nga balina ni possibility yokuba ba colludinga banga balemeseza abandi okuyingira market era kyova obona nti they want also to influence the regulation of the sugar policy mpegano sugar policy where our government made an error, especially the Minister of Trade
buli obokola police there is what they call consultation toida ya Henry kuba kubakerere ku radio consultation jack muntu wa wansi agemebwaku these people ba suppose okola baraza baje mu balimi bebikwado mukolo olukiiko nti mwide ku youth center kamuli abalimi bebikado mwena the first consultation you must listen, don't come and tell people what you want to do. Or ku government? Yes. Not you? Let them leave the people to listen. Weba malo ku listeninga, then you come back mubako echemulowoza mwogere. You bring in the leaders and these RDCs the one and the Duksokers of Uganda. Bona bawulise, it is a process, it is not a one day thing. Tulino obuzibu wano mu Uganda nti chetu eta consultation tuida kubera bukobere bantu ati twenda ino ku alienating abantu twenda ino ku alienating abantu abalina amagezi kule nako bantu dikusoka babawe ebintu ngebe tubamweta kuba I have the courage. If the president there, I will tell him this is wrong, these people are not informed, and I will first educate the people their rights as per the constitution. Na bakobera rights daiwe na basomera sugar bill je bali kwendo bakobera ekoba kimme bayogera aye henro yakole ekyo tubayenda amuleta chova wano isa ali kukoba anti minister wako itaenda kuba kumuswaza buli rosalawo okuingira politics, be ready to be ashamed. Era nze ndidanu kazinda na kuba anti oli mwibi obo mazo okwekolaki okwewembulira abantu era wako bayogera kugabula olikitegera ogabula mulekenze tietisobera na kudiscussinga naye kuba yali esente d'abantu ebyo emirimu. So era muganda ngo bali kuwa issue ya gabula anti ya idea yakoba anti tuzira itaka ndidukire esente dyasaba obukaire bwe emirimu aye mukama amusoniwe pegano ya maiso maimu naba that consultation chovobo nanti sugar bill eno we bali bendoji bisawo very fast mu parliament BMPs by Fabali sharp bakoba ati no, there was no enough consultation. Ngabali babuza eiteke libairewo board yeyo kwakwe muli kwenda kayogitolawo bababuze ekibuze ekindu muli kukoba nti muli kukolapsinga entities lokuba government erina bloated administrative costs. Why are you creating another entity ngelijja tola sente ku government? Baba kuba ni consultation. But me, I feel the MPs should not call the ISAs in Kampala to consult. They should calm down. So, manatuwa imenda kuja Kampala, minister ide wano. Let them go down to the field. Kwa minister Uganda yona tuwa Kampala. That aside, echintu echo kukoba nti you can sustain strike. Nga tojja kuwa mulimi wa wansi sente da banka kusasula. Toja mgulira sukali, toja msasurira fees da Makere University nga omuzaire bali mkuba nti next week wo batosasura omwana takola bibuzo. It cannot be sustained. Bamudondola omulimi. Tekudondola. Nani ni solution yeri. But the issue is government kule aba Western Uganda amajani gagwa beyi na ulanga bakubakerere bajani parliament. Parliament ya bisa resolution into government we concession. Otyo? Obaba benisto kubagule ebintu ebyo. Me, I think government is supposed to put a fund. Eyamba balimi bano. Ayenga fund ye telling yatiaka. Yatiaka yali achiaye. Let that fund be there. Nti government can compensate for the loss. Nti we ebikado factories we delivered required because of forces of demand and supply. Tuligule emitwalo 12. Government yongere ku emitwalo 5 wo muki omuguzi. As a short-term intervention. However, abasugane ndo bakobera. Wo batoweza eka 10 kulacho ojja okumulima ebikado. Okoyo 10? Yes. Tichinje. Nze ndina I'm one of the biggest landlords mu municipality ye Kamuli. Ndoza mpeza mu 13. Ayenzira bikado. Because mbwe ine bananga baja mu bikado. Ekisoka kyene bateme emiti bateme emiyembe batema fene ebikado bisimba byonka. Tibiryo timwani. Emwani ogisimba mu muyembe fene na matoke. If it was so manga tulira ku mwani, I don't know who brought the confusion until you can only become rich. Ngoli muso. I mean mu bikado. Ndikwenda mwami bidugwa nkobere ku omugayiga wo mu bikado nga ali mu bikado byonka. Ngaza business yindi. Nga sustain obugayiga bwe myaka 2. Katwira mukobere.
ENDABIRWAMU kubikado binjino but they have the oligopoly no but considering sukali yenka balinga kuni kubindi twagabane muku Mwambudugo tugabane muku Mwambudugo nganka alikuva joli 2020 nze niwe na ni vice chairman we NRM twali bugembe nze naliyo nga muna mawulire mwaliyo ngabe bitibwa mwayogera nga sekito isa yayogeire nga ekogera kula wasubuze Kampala wakubaina chifuba wa mwamisoni akati mbawadde ekyuma kyebikajjo ekikola sukali sebe cyuma makizimbye andi lawe nandikwida joli mwambudugo ekyuma mwakizimbye wa mwamisoni kyaba birano ekyuma latest nasemba yokwogera ni honorable Matia Kasejja yanko bati batugamba bikado bizira naye busoga mwagala mwenda cyuma kyaki yukani magi bati baba wanga kusente waire baba balete billion mukaga dempulira diriyo mu UDC aye sente edo baditaye 6 billion kugula itaka mbigano bwentandika okutambula okunonereza sente edo nayogera ni honorable Gume in fact honorable Gume ne yanko beranzira itidi yakuba ati mona yisa sente diriyo edo kugula ki edeitaka mutemu application musabe sente edo so that UDC can partner ni mwe nga government muzimbe ki eitaka government eriwedo kuzimba ki okugula itaka ife tupatana linge nayo ekyuma kikole kibeewo bwe twali awo twasikula omugwesa daidamu tibirambulukufu waire government wono sebo ekyuma kye mwasubiza abantu byali bya kiyaye nganka ali kujja ko ekyo nenda kwogera ngo musoga tendo gede nga bukwano gwabe bikado atenga ne kyaba imisobulu kwolo yes chairman ono tubaide naye mu nsonga dino era ali kwa bongere na kwimeka musanvu kasameme ekintu ekisoka eno struggle edi sustainable yes two mujaku abazaire fees two because oli kuba not but mulino kuba n'ekintu plan B nti abantu we banaba bakoye kubanga one omuyindi ali kulumwa I want to agree with you but at the same time akavereka sigideri kunyoka no owo mulimi sigideri kunyoka kuba ekikyona kiriwo nti ekintu ekyo mujajigima kyovoma nanze ndirayo ku nsonga eyekyuma nti singa amaani goli 5 budugo oli mukwano gwange ino amaani gemuta mu nsonga eno singa mugata mukubanda ekyuma abantu bano nemu nobo mulundi gutya actually the issue is to account for the 6 billion government yoko yaris ga 6 billions what have you done kubanga oboyendo bato oboyendo bato yenda obamu era muinzoba muri aho yetandi soko nagana kirija kamuli kijja yayibu kintu kwenda oba mwenda kwenda ulonti mwenda ne biso ebitanu mudikola kwenda gwe muri kwogerako ninze nakuba president Museveni president Museveni yetubuza sebo baba yakuba ati ekyuma mujachita mwafuna itaka na proposing itaka ngobondi kwenda family eya mugumira ebukoma partnering ebe ni shares ngoboze nandi kuti okuba president Museveni nti tuzira itaka nakuba nti itaka liri already ni family engekiriza ekikoba niwe ekizimbu muganda wange no so ko ulirize wetumala president tuline itaka so ko linde iwoloza ba Dr. Muvala we bakola assessment ni twida kunakani lwachi bako bati bayina itaka era ya saving yali ni chairman 5 weiganga yakoba ati batakulimba nti tuline itaka government yaikirize egule ni gabula nayogera wali ayinga ba Muvala bali Dr. Muvala katikiro wife aliko bati itaka liriwo era ya saving yali ni chairman wachi weiganga yakuba ati be